Ukraine buaina chuan karli na athlengta an thuthar chu atoi theyang berin hetiang deuh hi ne Russia sipaiten chaktakin ma an lason em lova Ukrainian President Zelensky chuan khotlangram parliamenta video conferencing mangin thuasoi Canada le US a rorel kholte ma a thuasoi nuwa Germany parliamenta thuasoi le a US chuan dollar makta duai zariat hu ral thuam chu Ukraine athon beldon rampatni ta chuan in biak na an nei chunzom zela remna a om thei beise ni thu Russia lam chuan an soitoa an tranna rampatni te hi nget takin an trangbur tolova in rem siamna a om thei beise ni thu Russia chuan an soi US President Joe Biden chu NATO ramtenena in mukhom turin Europa zindona Biden hian Putin chu indona poi khoi tu ni thu asoi chuaka US in Russia ram hruai tu te tun buaina hetianga apu voi khatna ni in Biden chuan Putin a thil ti chu paljam theilo le ngai dam theilo ani thu asoi ninga ni chonu Keini ramtan chuan zanlama UN Security Council an thu khom le dona Raltlan le mihring torna chungchang te an soi hodon UN nuaya court sangber International Court of Justice chuan Russia chu Ukraine asipai te beipui thak ti top turin ariatira masep tun buaina are konga chuan omzia anei vak lo mai theyane in kana wangin civil mi nunna chan anpung zela Mariupola nunau omna chu rocketa ka fu niin thizat thriat chian alanilova civil mi sang ni chuang chu an thi to tura chu niin hei ai hian azat tak chu asan rinani British Intelligence ten assessment aneya chuan Russia sipai te hian maso na lian tham anneilova sipai le ral thuam an chan nual to ninan tarlanga Pentagon lampoin Russia sipai sang sari chuang an thitoa hei hi kumsom ni chunga Iraq le Afghana US sipai thia in an tamjok Ukrainian sipai te hian Russia beilet na chu tunkara tangin an kalpuya an tumber chu Russian sipai te laka chiat na nasa theyang ber thlenani thu officer pakhat chuan asoyane Ukraine hian Russian tank te mason tur chu ramrang rangin an pek khom tank ka chiat na mangin an lo lambun thina van boruaka in beinatan le in lambun natan hian drone an mangtangkai bok Russian sipai te tan Ukrainian drone anin chophi anokin an luti hai tu ber pakhat talania tun thlenga Ukrainian Russia sipai mason zel tur an dan cha thei chan pakhat alani bok an drone mantangkai chu engeni chia ti tuntuma hian kan bi chiangang Ukraine drone man hi indona mel mang tidang lam thuthar anti maitrin mantlom le man olsam boxi Turkey Sausiam Bayraktar TB True ania he drone hi an elpuyangai UKsiam Reaper drone te ain alet sarivelin azang zoka meta ruglechan vevela lian ania missile pali thleng phur thein darkar somthum vel cholovin athok theya athlo chak zong chu darkar khata kilometer zahni vel ania fitsing khat sang ri atatanga fitsing nile sanga sang athok theibok indona ta na manchi drone a chuan aman tlom berpol ania Ukraine Defense Minister soidanin heng drone te hi Russia in anrun nuwa ramdang atanga ral thuam andon te zinga mi niin March ni ni khan anramaron thleng atia German News Channel lar Dutch Well thung chuan he drone hi Ukraine chuan kumsang ni le som pakwa dai to khan anlo nei to a kumthum liam ta khan heng drone te hi somnga chuang an lei to thu atar lang ve thungane tun nai chowa indona awmin drone hian napoimo tak an chang chho hrim to a danpa ngaya sipai tha le chakna manga in run thin kha aron tinep deuh to a in do thlona manga in run na laka in vena tura siam ani na wang hian
drone hian indo nun chan athak na sa hlea drone siam chuak tu hi Israel ni in drone an siam dan kim chang chu kantar lang to nei kha tunin do bi ka chuan Ukraine lamin he drone hi an manatangin Russia hian aral thuam tha te ne na chaktaka ma ala kha antu dai theini in Times chanchin bu chuan antar langa heba ka hian Russia sipai te chaklo na lai aron lai lang ni in an soi bokane indo thlona helicopter surface to air missile mangte in Russia hian Ukraine chu be thei tho lani ma se van borua ka he drone an manawang hian Russia sipai te maso na tak tak chu mu thei alani lo Russia in Ukraine ramria kan khan indo thlona te atiranga achengal viau tura khovel chuan anga ya mase indo thlona te atir tam talova Ukraine hian heng drone mang hian alo dolet ve bok nen tun thlengin Ukraine lam chu anla tran thei pha ta ne indo namual mai ni lovin information war lama po he drone hian ra thatak Ukraine chu achua sak bok social media lama Russia le English strong manga Ukraine nui zatna thu aleng vela Ukraine hau chu an mel mate lawa khur le chumia wanga anram mi pui te po ramdang mun hima son chua anni ti te in nui zatna le diriam na te antoka amai ro chu he drone in Russia sipai te le ral thuam te aswa samlai video antlang zara Ukrainian sipai te mai atiwangin in rin tok na apena sa hle ni in expert te chuan ansoyani Bayraktar drone te hi Russia in Ukraine ram arun mapon voiduai lo man aloni toa Turkey so ral thuam ni ma se ahman rotam ber chu US le Canada lama siam te ania Africa Middle East le Europe ram thren khaten anlo leinual toa amanzat hi combat aircraft aya atlom da izo kawangin indoral thuam atan chuan manman takani tin fak a hlo hle ani Ukraine main Turkey sipai te chuan he drone hi anlo hlotlin pui viau toa Kurdistan Workers Party ya an senior leader le Kurdistan Community Union a an board member ni bok helpol ruai tu hlun osdena Iraq mar thanglama Sinjar district a ka hlum nan khan anlo mang toa hemin nu hian hepol ne na inzom na nei pol pakhat YPG te beina tan lo mang toin helzali somli pakwa ngot mai an lo ka phlum toa tun nailoka Kurdish helpol in kulna mun pakhat Syria mi Aidin al-Arab khuwa firfiak te chu lirthean chuang lai ka hlum na tan te an lo mang to bokane Azerbaijan le Armenia ramte indo trumpo khan he drone hi Azerbaijan chuan lo mang toin ahun lai khan indona tual zol nei tu tiawwa aloni toa he indona Azerbaijanin ne nan channa khan he drone hian atho hlok hle asoi wardeu te phei chuan he drone hi AK47 chuak tharani e leklamol samsi atna tlin boxi mantlom thosi ni anti he drone hi Ukraine hian tundin hmuna hlotlin puiviau ma sela Russia ral thuam nei thatelaka enge andon ti chu zona om alania Bayraktar drone te hi anti-air defense system tan olsamtea ka thak mai thei ania tunma pon chu Russia hian anlo ti fo to bok Libya rama po khan Turkey so tactic manchuakin heng drone te hi anlo ka thak sakwak to ne he drone hian mania inven himna tur self defense system anei lawa radar manga aom na chu olsamtea chui chua theiani tinani chu hewang hian Russia ho chuan anlo ka thak sak nual to nia soyene Russia hian long range cruise missile thatak tak kanaya heng drone ka thak na tan chuan du thu sa mania chuba ka chuan harsavak lova borua ka athlok lai kap thlathei tur missile te anei bok electronic jammer te mangin heng drone te hi anin biak po na anti top theya chutiang chu athengani chuan vansanga drone chu omzenei lovin athlok kwal satlia mai don bokane
hetiang atang hian Ukraine hian Russia chuan thapuyala tholo ti hriat theiome Russia hian drone thatak mai Orion aneya ala manglem lo nia soyane anram chul chuak he drone hian air to surface missile pali akeng ve theya darkar khata kilometer zahni vela chakin athlok theya darkar somni pali chung chol lova chetla thei rita phur thei zong po kezi zahni somnga ve la yaniya chutiang chu ron tho chuak ta se Ukraine lam chan chu chawve thei tak turane mithiam te soidanin air defense lama Ukraine ron chetra hian Russia thin rim na atizualin indo chung tirei tu le Ukraine tan chiat na nasazok thlen tu tura anruata Ukraine mi puite chu ne na hlado la cham mai thei anla ni lo zia an soi bokane van borua ka indo na hi apoi mo lai ber ania wangin Ukraine chuan ram rang te chu no fly zone anram puang turin an ngen zui zela Russia sipai te beina tan US chuan invena tan man chi drone lek lamol samle khal thiam tura training nei ran pa ngaye memlo kamikaze drone anti chu Ukraine hne na apele dona anral thuam pek tura khan thlona ka thlak na tur stinger zariat te tengka chiat na sang kwa tactical drone zale silai thren khat te atelani US le European Union chuan Ukraine hne na ral thua man pek thar tur te hi mitlem zok poin an man thei tur Russian sipai te inven na vathriat thei turemo an chaklo na lai wazong chuak thei turani antia Russian sipai te vanor let na tur tenkle thlonai ro pek an latum talo zel ral thua man pek tur hi engtenge ni chia ti chu US sarkarin ala puang zar du lova mase switchblade drone thichil drone tia riat bok hi atel ti chu riat chianane he drone hi beka abo mai thei mel mate tenkle sipayom khom na vathlo tira thichil langdewa vapuak thei ania chuwangin kamikaze drone tin ansoi mai thina khala ol samawangin indona man ngal mai theiane USian a drone tra predator remo reaper semo chu peka tum lem lo khal zir angai ba ka Russian indo thlona tan ka thlak a harsadon lova aya man tlom le Russian convoy beina ta na thazok kamikaze drone chu Ukraine mamo tak zok niin an hriane Ukraine hian US ne na thlona sang taka thlok kap thla thei tur air defense system chu an ngen boka Russia siam S-300 chu an du thu cha mane US chuan Ukraine thil ngen chungchang hi Europa athurual puitenen anla soi ho tur thu an soya pe kan rem ti ni chuan S-300 nei ram te chuan an pe mai don niom tak kane